Dr. Stephen Kazimba Mugalu, Archbishop w'ekkanisa ya Uganda erizoba omubureeberezi wa Ankole niwe yiguraho ekiterane ky'abeebembezi b'eminyeeto abaruga omu mareeberezi 39 agarukora province ya Uganda. Olwekyo tuli basanyufu nnyo nti luno lwe lukuŋŋaana olusookedde ddala okubeera ebweru wa Kampala area. Ne tujja eno mulimu abantu nga 8 abavubuka era nsuubira tujja gasibwa nnyo mu kiseera kitunaamala. Era mu kwogera kwange nsabye abavubuka baagala okukola ate n'okwettanira emirembe okusinga okukozesebwa. Ekiterane eki kiyonkiindira akashozi Ruharo. Because as a youth, I know I make mistakes every day, but God says that His mercies are fresh every single day. So I get hiccups, but I keep on renewing my faith in God. Bishop Owataisa, the Right Reverend Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesigwa yanja kugamba akarungi akari omu kiterane eki. Hati ntushaba ngo abantu beyongere kwetegereza ekitambire Nkole na Kigezi no kujunwa revival nico twantushobora abana abakuruga mu bicweka byeruguru abakuruga mu east abakuruga nkahi abamwe bateka ngo Museveni kirebuka ine sente za kutomu Abwa TV West ndisenyomo Gideon.